U okviru projekta Exit u Montenegro u Crnu Goru stižu dva velika muzička događaja. Exit i Sea Dance koji će tokom ovog ljeta okupiti izvođače iz cijelog svijeta i publiku iz više od 100 zemalja. Prvi dio festivala planiran je početkom jula na velikoj plaži u Ulcinju, dok će se završnica ljetnje sezone desiti krajem avgusta u Budvi uz povratak Sea Dance festivala u novom izdanju. Da li je ovo potpuno novi festivalski koncept koji bi Crnu Goru mogao pozicionirati kao jednu od ključnih evropskih i muzičkih destinacija? Odgovore nam donosi portparolka Exita Sanja Vujisić. Na moje veliko zadovoljstvo ovoga jutra sa nama. Dobrodošla. Ja, Magdalena, hvala ti na ovakvoj najavi. Baš mi je drago što mi ova radna nedelja, ovaj ponedjeljak počinju baš sa tobom. Tako da to je ta lijepa energija koja nam je trebala. Ti si mi trebala da najavimo nešto ovako lijepo. Jeste, zadovoljstvo je moje da si moja gošća i da si mi ovako uljepšala ponedjeljak. Ovako se počinje radna sedmica, veselo. Zašto je Crna Gora izabrana kao ključna tačka za Exit tu Montenegro? Prije su bile komšije u regionu, evo konačno i kod nas. Bogu mi, ja mislim da što se mene tiče, ovo je najlogičniji mogući slijed događaja. Zar ne? I nikako ne mogu da kažem da je Exit došao u Crnu Goru, nego ajde da kažemo da je ovo na neki način povratak. Jer opet smo imali tu ranije Sea Dance i oni su tu nekako domaćini i koju obalu da izaberete ako ne u ovom trenutku, da kažem, našu. Tako da Exit iza sebe ima preko 2 decenije života, postojanja. Tako da imamo jedan festival koji je renomiran, koji sa svjetskim imenima, koji je takva vrsta organizacije koja je na nevjerovatnom nivou, koji je prepoznat u Evropi i u svijetu kao fantastičan festival. I ako imamo to što Exit već ima da ponudi, tu dugu tradiciju, taj kvalitetan line-up, komunikacije, kontakte i sve ostalo i organizaciju i ljude koji stoje iza Exita i onda to spojimo sa ovim što mi imamo da ponudimo, a ja vjerujem da nije malo. Tako da ja negdje očekujem i nadam se da je ovo neki potpuni spektakl. Ajde da ostavimo taj Sea Dance tamo gdje je bio. On je bio, desio se, završilo se i sad se kreće u nešto potpuno novo. To je ovaj Exit u Montenegro. Prelijepo si najavila. 3. do 6. jul, u Ulcinji velika plaža, 28. i 31. avgust Budva Bečići. Tako da imamo tu prelijepu konekciju, početak ljeta. Ajde da poguramo tu takozvanu u turističkom smislu julsku rupu i sezonu, da se nekako lijepo krene i da onda zaključimo pred sam, ja kažem, početak školske godine. Ćerkica mi kreće u 1. razred, tako da će ovo meni da bude žurka uoči škole. Biće žurka čitave godine. Biće žurka čitave godine. Koliko je zahtjevno sve to logistički izvesti, dakle, na 2 lokacije, tako veliki festival, sezona je u toku, saobraćaj, gužve, različite lokacije od Budve do Ulcinja, opet se rasteglo malo što se tiče kilometraže, nije sve na istoj lokaciji, a podjednako je lijepo. Kako ćete to izvesti? To je izazovno, a to je i takozvana začka. Znaš šta, nije lako i ne može svako. Jeste, tako je. Pa logistički jeste zahtjevno, ali ono što ekipa Exita radi to je da izabrali su se ove lokacije. Nije to slučajno, nije bez neke. Nemoj mi reći da svi mi nismo bili i na toj velikoj plaži i u toj Budvi. Tako da za svakoga imamo po nešto. Čak i line-up je raspoređen tako da imamo neke različite izvođače u različitim, kako u Budvi, tako i u Ulcinju. Velika plaža je negdje čvorište neke fantastične, nevjerovatne. Kogod je bio na velikoj plaži, to mora da prizna. Tako da ako uzmemo Ulcinju u tom trenutku, neće biti samo, da kažem, kulisa tog festivala uz sve produkcijske dodatne stage-eve, organizacije i sve ostalo. Ali to je ono što mi prirodom i Bogom dani možemo da ponudimo. To je nešto što nijedna, ja vjerujem, produkcija ne može ne izrežira, nego da namontira, da namjesti. A to je ta divlja priroda koju stvarno mi imamo. Tako je. I u toj divljoj prirodi smjestiti takav jedan festival. U sve to imamo taj fantastični pijesak, te fantastične zalaske, taj vjetar. Onda imamo na kraju krajeva i ljude. Zašto ne bismo nas plasirali kao vrhunske domaćine koji mogu biti domaćine ovakvih festivala? Sa druge strane, iz te nekakve divljine i apsolutne povezanosti sa prirodom i sa tom još muzikom koja će da nas nekako ophrli i uveže, idemo do Budve. To je negdje drugačiji ritam grada, urbanija sredina, nekako turistički sami centar Crne Gore. Onda kad tamo imate jednu Peggy Gou, jednu Charlotte de Witt, jednog Enrika Sangiuliana, onda imate svjetske zvijezde koje dolaze kod nas. Pa definitivno onda možemo zaključiti da Crna Gora se konačno može mapirati u tu festivalsku mapu, dakle u tu jednu festivalsku rutu Evrope, da tako kažemo. Apsolutno. Ovo možemo da uvrstimo kao
još nešto što je u turističkoj ponudi Crne Gore. Znate kako nije sad više dovoljno samo imati prelijepe plaže, prelijepu prirodu. Nego i sadržaj. I luksuzne hotele. Ali šta u tom nekom luksuznom hotelu posle 5 minuta ispijenja dobre kafe, ja pomislim, dosadno mi je šta dalje da radim. Daj mi neki sadržaj. Dajte neke sadržaje. Ja vjerujem da ovako razmišljaju svi mladi ljudi, naravno. Svi mladi, a Bogu mi i stari ljudi. Znaš kako, ja na tim festivalima gledam ljude koji su godište i mojih roditelja. Moj otac ne ide, ali znaš kako podržava i razumije, tako što čuva moju ćerku dok sam ja na festivalu. Zato ne možete i inače bi išao. Misliš da bi išao? Pa to je ono kad on kaže, šta je ta muzika dupice, dupice, dupice? I kaže tata, ja kaže, ajde dobro, čuvam ti dijete, ajde ti. I samo ide uživaj. Tako da i to lijepo, ali to su festivali koji okupe, vjerujte mi, od 15 godina do tamo nekih 60-70 godina. Tako da se tu dese neke razne, a svi smo uvezani sa jednim ciljem. Muzika, zabava, ples, oslobađanje, igra. Jeste. Eto, pa kada upravo govorimo o tim starosnim granicama, a nema ih kada su festivali u pitanju. Imamo li mi novčane granice? Odnosno, hoće li Exit biti pristupačan svima? Što se tiče tih karata, često su se komentarisala, bilo je i različitih mišljenja. Spominjale su se i neke besplatne karte. Pa evo zvanično i da kažemo kako će to izgledati. U prilog tome govori činjenica da je festival, da je ulaz besplatan. Tako da, eto, samim tim da li je festival pristupačan, ono što želimo da napravimo, to nije nikakav elitistički događaj koji je pristupačan samo određenima. To je događaj koji će biti pristupačan svima onima koji dolaze tu sa istim ciljem, sa istim porivima. A to je ljudi... Tako je. Dobar provod, dobra muzika, dobro raspoloženje, lijepa razmjena, energetska prije svega. Tako da to govori u prilog tome. Tako da ja vjerujem, ako imate jedan besplatan festival, Magdalena, ja idem svuda po svijetu i posjećujem festivale. Karte su izuzetno skupe na svim festivalima. Baš zato sam i upitala. Mi imamo određeni broj VIP karata ako neko želi možda određeni pristup, određene pogodnosti. Tako da i postoje te takozvane VIP karte, ali za masu je ulaz apsolutno besplatan. I ja gledam to što sam prije rekla, karte su svudje izuzetno skupe, osim Ibiza i Crna Gora. Ibiza je krenula sa tim trendom da festivali i ulaz u klubovima bude besplatan, a evo je Crna Gora to preuzela. Tako da mislim, baš sam ponosna i srećna što mogu da najavim Ibicu, konkretne trendove. Pa eto i kada govorimo upravo o to festivalsko mapiranje Crne Gore, koliko je ovo dobro i za samu lokalnu zajednicu? Svi se mogu uključiti, svi mogu profitirati, ugostitelji i tekako. Oni koji imaju smještajne kapacitete, dakle, definitivno će i u Budvi i Ulcinju biti sve rasprodat. Neće biti apartmana slobodnog. Što apsolutno govori u prilog tome da svi imamo koristi od toga. Tako da ukoliko se ne uključi lokalna zajednica i svi ne podrže, ovaj festival prosto nema smisla. Ovo mora biti saradnja kako ljudi koji organizuju festival, kako čitave Crne Gore, kako lokalnih zajednica, malih preduzeća. Kad vi razmislite o tome da je u ovom trenutku, što se tiče našeg festivala, registrovano oko 50.000 ljudi, onda zamislite koje je interesovanje za festival. I odakle će sve ljudi doći, mislim zapravo iz čitavog svijeta, region, naravno, jer smo tu da podržimo, volimo i pratimo šta radi Exit, a ljudi dolaze u Crnu Goru rado. Tako da možete zamisliti u smislu saobraćaja, prevoza, hotelijerstva, raznoraznih usluga, ugostiteljstva, smještajni kapaciteti. Vjerujem da će svima donijeti nešto dobro. Hoće li biti možda nekih novih muzičkih sadržaja, vina, nekih novih izvođača, malo onako da zagolicamo maštu ovoga jutra? Sigurno ima nešto što se još uvijek čuva, pa eto možda uspijem da izvučem. Kakvi su novinari, oni ovako na ovu slatkoću pokušavaju da izvuku što više informacija. Nećeš me prevariti ovog jutra. Onda ćemo kad se ugasa kamera. Da, pa evo, line-up je takav kakav je. Imamo jednog Jamie Jonesa, Maceo Plex, Monolink, Stefan Bodzin, rekla sam Peggy Gou, Charlotte David, Hugel, Enrico Sangiuliano, mnogi drugi. Pored njih imamo i domaći izvođači. Ono što ja mogu da vam kažem kao ljubitelj ove vrste muzike jeste da ako ste navikli na određeni zvuk od nekog izvođača, morate da znate da može apsolutno da vas iznenadi u nekom novom ambijentu. Ja mislim da je Ada Bojana taj ambijent gdje će sutra jedan, nema pojma, Jamie Jones ili Stefan Bodzin, da nas apsolutno oduvaju i iznenade novom vrstom seta koji će da nam prezentuju. Tako da ja vjerujem da se oni isto tako prilagođavaju. Aha, gdje, šta, okruženje da vidimo i onda se iz njih desi nešto potpuno novo. Dajte da i mi njih inspirišemo kao što oni nas inspirišu. Uzajam. Da, to je isto kao
pozorište. Mislim, sve prenosim i na Tako ovo je, moje. jest. To je ta vrsta neke razmjene i inspiracije u tom Tako je, smislu. to je jedna energija koja se prosto osjeća u koncentričnim krugovima. Energetski flow. Jeste, tako. E sad, da li možda već imamo najavu koliko će ljudi doći? Mislim, nezahvalno je prejudicirati, ali da li možemo infrastrukturno istrpjeti toliko ljudi? Pa, apsolutno može. Smjestilo se u tim lokacijama na kojima se smjestilo, može, ali postoji nešto što se zove registracija. Ja uporno pozivam ljude da se registruju. Sad sam se pohvalila sa brojem registracije, Tako to je, je 50.000 50.000 ljudi. Ali onda će u jednom momentu te registracije morati biti zatvorene. I šta onda? I šta onda? Pa onda mi je žao. Morate na vrijeme, onda mi je žao. Čućemo. Morate na vrijeme rezervisati svoje mjesto, jer kao što mi moramo odgovorno raspodijeliti kapacitete, organizaciju samoga prostora, ulaske, timetable, line-up, ograničenja u smislu kapaciteta ljudi, da svi budu apsolutno bezbjedni, što je apsolutno i uvijek na prvom mjestu. Tako da, evo, pozivam sve da se registruju i Na sajtu? Tako, preko zvaničnih stranica Sidens Exito Montenegro, da prate svoju mail adresu preko koje su se registrovali, jer će dobiti razne informacije. Ja kažem informacije koje nisu znali da im trebaju će dobiti, od mape festivala, svega živoga što im je neophodno, načina plaćanja, sve ostale informacije koje im budu potrebne. Tako da pratite to, pratite oficijalne stranice Sidens to Montenegro. Tako da, evo, ja bukvalno sam na raspolaganju svima koji me zovu. Samo dođite i registrujte se. Samo se registrujte, tako je. Dođite da se zabavimo. Tako je. Veliko mi je zadovoljstvo. Nadam se da ćemo se sresti i u Budu i u Ulcinju. Registrovat ćemo se, čitava firma će se registrovati, obećavam. Sad ću da idem. Magdalena, ništa nisam uradila ako ti ne dođeš na To je festival. to. Tako da je Obećavam da će biti registracija i za Budu i za Ulcinj i veoma se radujem što ćemo se ti sresti. si primorka, to je taj duh koji nam To je treba. meni prirodno, Mediteran. Ja sam kući, pa je meni čudno da se kući registruje. Ja sam iz Košina, možda si kako je meni. Ali i Kolašinci trebaju itekako da budu na moru. Što si jutra jednog dana neki festival, ja sam to rekla na Bjelasici. Zašto ne? Ne može ljepši ambijent. I to je energetsko čvorište. Tako je, meni je Kolašin jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori, tako da zašto da ne? Zašto da ne? Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i vidimo se i u Budu i u Ulcinju. Važi, Magdalena, hvala puno.